Nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Ngumsakazi wokhozi ke lapha na wengane zakwethu ungizwe. Usebonge kakhulu ke lapha na epagini lakhe emva kokuthi inkampani asebenzisana nayo ke lapha na i-halfway port yase-Potchefstroom edayisa imoto zaka JAC lapha na wengane zakwethu ihambe iyokhothama ke lapha na esilweni bakhuleke baguqe bacele nezibusiso ke laphana wengane zakwethu ngamaguqa nje amane ke laphana wengane zakwethu. Kube yinto enhle kakhulu ke leyana wengane zakwethu isilo bahlomulisa ke ngamaguqa ke laphana wengane zakwethu phecelezi nje izinkomo ke ezine ke laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa ke mina ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula wengane zakwethu ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ukuthi sidibane laphana kwi comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu